Bisa keluarga hajat. Sekian care wong jaman edan, akeh kelakuan sing beli manji akal. Asal dheweke seneng, asal dheweke bunga, bagian aja wong arep ngomong apa. Bos listrik, Mama Nesa, bos rempeyek. Sekian anak maning kelakuan, pemuda yang joget lala gedayan, sambil ngerungu musik apa manjat ning panggung, sing penting joget lala gedayan. Bos rempeyek tarik, bos rempeyek, bos rempeyek, bos rempeyek, bos listrik, bos listrik, bos listrik, bos listrik, bos listrik, bos listrik. Goyang sayang, lurus sensasi bagian terkenal diri, yang jadi viral terkenal kayak artis. Bos listrik sayang, Jones. Bos listrik, bos listrik. Lala gedayan joget sing digelemi, rasane asik sampai beli mari-mari. Tarik wir. Sekian anak maning kelakuan, pemuda yang joget lala gedayan, sambil ngerungu musik apa manjat ning panggung, sing penting joget lala gedayan. Bos listrik, asoy. Bos listrik, bos listrik, bos listrik, bos listrik. Mama Nesa, bayakan Mama Nesa. Mama Nesa. Mama Nesa, Mama Nesa. Mama Nesa, Mama Nesa. Bos rempeyek, Ini di samping bos siapa ini? rempeyek. Jones. Lurus sensasi bagian terkenal diri, yang jadi viral terkenal kayak artis. Mama Julfi. Mama Julfi. Mama Julfi. Mama Julfi. Bos Mama Julfi rempeyek, matur suwun. bos listrik lagi. Mama Julfi. Habisin, oh bayakan sok bayakan. Ayo, habis. Lala gedayan Ini mama siapa ini? joget sing digelemi, Mama Arsyad. rasanya Mama asik Arsyad. sampai Mama beli Arsyad. mari-mari. Mama Nesa. Sekian anak maning kelakuan, pemuda yang joget lala gedayan, sambil ngerungu musik Mama Arsyad. apa manjat ning Mama panggung, Julfi. sing penting Mama joget Matur suwun lala Mama Julfi. gedayan. Fitra 89 mantap. Yang punya refleks audio
kasih bos rempeyek. Bos listrik sudah. Oh iya terima kasih. Oke deh. Sok istirahat lah. Halo kembali.